Kaseng san perthai belatip kum Meghalaya Pradesh Trinamool Congress TMC kelas sedang mansu thiet sah mau senram constituency habala sakhi mentakas ngir ki spa ngut ki patba ki balawan ha kajingalang bala pelong da kinongelam joga TMC mau senram constituency hapo kajingalam jong uba bat scam marbanyang bat uba Gilbert Kharaswai barkiwei dikirkhot ki balai don bentalang banlum manlangi ki patba jong ka mau senram constituency. Ya kini kejingalang patba jangka parti TMC la pelong haseng khasi Darbar Hall dong neng Mausen Ram East Khasi Hills District. Bat la penya ya kini kejingalang belengkot da uba yo dor ding do ha kejingadon langru uba James ding do Vice President jangka Meghalaya Pradesh Trinamool Congress markiwei de kiriu rangba kinong kirkam ki bah khmat jangka parti TMC ha kabala sakhi ra kespa ngut ki patba ki balawan bansengap ya kejingkran jong kinong yalam jangka parti TMC hapok ka Mausen Ram constituency kabah hapo jongka East Khasi Hills District. Kajing kêu state. Ha kajing don minta hapo parliament. Ni don live husan ngut TMP ki jong Trinamool Congress. Ni don live husan ngut TMP. Ha kaba kia silent na komenta ka bah komiat. Kajong ki state ko kher jong dari India. Ha kaba hijui na Singapore u Derek Owen kiwei ki nongilam jong ka Trinamool Congress ki yang na kabenta ka jingkiu dore kamar bamadi ki yen na benta ka sok kasain jong jela ki bodan nak teng ki jingye ki bakrao kane kare ki seng Trinamool Congress tengi bunga parti Trinamool ka parti ke grassroots party ya kani ka parti laseng da ka Mamta Banerjee ka bana po West Bengal pat hangi ni ladon ki dong yalam kumu Dr Mukul nang dai Pak Charles Pak George pat unjuk kiwe de te kani kani ke parti ke batmai badon hapo kalian persyak menlimbah kani ke parti ya ladi balai ngan sakuat penjon kani ke parti namar ba ngai lembah kani ke parti ni yoi ba bun kini ki cimpakla jung kani ke sarkar NDP led government datang kani ke parti hi ke banjele persyak lada pia kersan hi ki parti kawai kalong lene namar ke kiadon lang hakani ke sarkar serop